Vision 2036 re ra tumela go ikhala go the SDGs bonthabongwe ba botswana le bone ba tumela hane bosoti. And that's why it's important gore bomme ba mogelwe ile ba ba lekanang le borre ka di tshwanelo ya tse dingwe tse ta di ba go lapeng gore go o irwang jang ha ke ho ke a lapeng mme a o tshotsa ngwana le mosetsana o le monna o tsere mme e le mosadi o na le rakgadi o na le mmangwana go le mme mmago le nkukwa o bo sotla ka o monyetseng kana o ratana le wa bo iphutsa wa bo utel heart se ke se rutloetsang mo le balemi ba ruing tsenyang bomme bana ba basetsana in the same way ya ka basimane le ha o raba mo tsimong e be go tubya batho ke ba le babedi ba o tsetse mathosa mo le gore o ke mosetsana o ke mosimane o botswa gore a ka ba tsa ba le babedi ba go thusa ka ntatsa a le mo hera a ke go khokhontshang kana o sa batleng o sotlang basadi ene o tla batla le mo hera ke na tswela wena o botlhalo tla nna ke batla bobedi. So the labor force is ×2. A output productivity can also see. Me 2 is better than 1. 2 is better than 1.5. Our half it's an injured half. I get over 8 days. 1 minute. Even a half. So logically, how to get a mindset change? Or the female is just as valid, just as important. Ba thuga ba leta ba jwa ba ke bo mang ya no ha go se tso bona madi a BMC e leng gore yo ketsa di price ke ile ba tla gore ba tso mo go ba ta la bolokega ka ta gore ile mo tse gore maneno ra bo bangana atsamala le itirisano tsa rona le mahatsasi le makgota a leng gore a ikebetse a go ntle ga Botswana malatsi a mabedi a hitile ke le kopane le moeteledipele wa lekarolwana lengwe la lekgotla la ditšhabatšhaba e bilwa Economic Commission for Africa ile executive secretary o go godimo a na le managing director wa banka ya maarabia ya tlhabololo ba tla ba kgokgwetsega ba tla Botswana e le gore ba utlwile go tuma ga Botswana le go dira dilo tse di harologanang le tse kileng tsa dilo di bontshe dikai di le tharo ba buile ka lubu se re se irang ko lubu ba bua ka se re irang ko citrus project ya Pipa ba bua ka smart box ba re tse tharo tsena ga ise ba di bone gope mo mahatsheng a tlhabologang di mo maganyana le gone di direga ka nako e khutshwane jaana ba re sone seo Dr. Masisi ba ntibile mo thekeng tsa matlo se re tsitse kwano mme re tsala pele gore re nne bontlhabongwe ba tseo di dirang re badile Vision 2036 ba mpolelela ke ntse sentle ke ipaka e moswana mosana o bua ya ba nthaba re eletsa gore re tshwaragane le puso e be ke opa diatla e be a re tsene mo dikganyeng ke ba boraro
So tell them what I get a whole lot while we are along. As now to Lamuselaka. Send the Radi Bua, a BMC. Say, is a little in the Bua, a big liar, Lamotona, able to bullet. They will not be a bullet top, a rolling to how we are. For a price here, go to my BMC. Rahira or Wira, that's a lens in Jana. Three companies to real, the boy. Plan the BMC. Ego was a tune. Ravisha Hata. Harisha Hataya. Yama Penta to Robert to Alapa. Harisha Hatayana. The Terila or Beta Dina Mateni Batuanke Bariki, Batokai Dimu. Yaka bad. Ever is a go one, Yaka bad. For our BMC, I want my Yabu Toka. Ramire, remember the brand, Ya Eco, patenting. Monona means Sahari, Himalaya Tori. Why do you think the Makanga to our Minister of Link and our Aswa Link, Yogori, he must patent Eco. For Okalikan, we do this about Duela. Ramire, our hands now, back in a repeater or no center tap. Everything getting up at any way. Say no worry. Di well, I'm one, say no worry. Samuel say. If you're talking Ricky, wait, never talk we. We say no worry about the Ruasin. If you're on road, get us out now. What is over Reiki is a mammoth on a head. Recount of my hatching amount. High no worry. The standard Yaramabone meets our high standards. I'll intend it. Ozoho, okay, road kids are the Pueblo BMC. If we send Lema Hatama, we let us send the Retabum Bay. Metaka will give our bees a guy. He was our BMC here. This guy, hello, on a good back and a real well. Ice na huela, ever BMC, ever Copa Matamore, Ronaldo Maga BMC, Tanka Ronaldo and Comation, ever tower standing at BMC with this over the one. So BMC invest outside. He's not going. It has a guy, Lehatil Tonali Kenya, they are only 20 million. Lehatil Tonali Uganda, they are only 16 million. That's not 2 million. Mina Mabone, Bulimbayone, I have Timilaru. Tornamaruna, in a little soil of Hurabona made Hori in the Mosemunzi. Kamaneo, Dinsamais. Yanobanko, Babankana, Gori, Saudi Rango, Abaka Navagata, Tuta. Alonali kata kwalata wiraya ni two ways reganali government to government matusa ili aid or wetala noela utusa hakomkomi obora mo regan ya gari regamili ugai CEO ya BBA ugai babule lana ki mo ku Uganda malo ai do regis o register msana rate about the Utona Kaniki Guyan or Uganda. Babatore, BBI, it's a America, they have similar family Molibone. Value chain. Rice Yarna, Italia, Odin. Organicness. Ore, o pepper, o totera, o toga, o tupela, Kimilimo. They no already can Raimo Mutum, Hanamaru. Price out the Leone, Yagodi. So, Minister of Entrepreneurship, you know, on the business side. What Makalana, Puso, Orola Matatimutu, what we had it's a business development ministry. Me business here, I never Makuting our hair.
ka go di company tseo hela e ba etse gore ba ya go hetla ba bore ba le sukure gore le kgone gore le kgotlokotsege le theme e tle le kgokologe sentle le pitikesege le ja mogokolosa ke banetse madi a ke ba re be go la neela le sa go apela le sa go ithuta 500 million le tsogola me ke gore a le tla kgona go ahetsa moageng wa madi le mohene le tsogola me ke gore a go le palera a se a nwa mojalo ka nta irantse e leng gore di a tlhamalelo a nne le gore a nwa bojalo ka nako ke tokone re ka ahetse ka ponyo ya leitlo madi a ke a e leng gore a go hetla dikgwebo e le tsa gago wa dingwa ka morokotso o ko tlase o bo tlhagala o bo duela ka stikte koroto wa dimegale o ko jwa go tsela o dithetsenyana ga o se dithetsenyana nama o ise wa dingwa yaanong nngwe ya dilo tse ba di dire ke gore ba betle batho gore ba ne dithetsenyana kana ke ra le rona balemi barui ke ra lona balemi barui thuole tota hetana le reetseng thata because ya go tla ka dilo tse e leng gore le kgona gore le ya go thema la dime madi a thema e be le simolole our dairy sector in the way yamaha mongane even with beef or mixed use cows le gone mo northwest mone e ka kgonega because go na le ga le na le metsi a mantsi teng mathata a seka le kgwaba marapa gore go ditlou tshwanetse gore re bone gore re ka reng ka tsone botrato tsa metlakase is one part of an attempt a solution le utlwe maloba ke re makgwa ba ba na le madi ba tla kwano ba tla go kopa di-license ba huletse dina ka ditona ba tsaya tlhogo tsa tsone ba ya go kgabisa kwa ga boneko ba re duele we will find solutions se ke ba go ya go marapa gore ga go na le dilo tse di tla irwang ka madi a thema e le mananeo a e leng gore motho a itirela le ga o lwena the farmer kana ngwana a gago a kere go batla gore motho a ba letseno la gola madi e le ga get yaanong a e le wena the farmer o kana wa nna disqualified gore o ka tsaya ngwana a go ka dirisika la gago wa tla go mmaa mo tshimong eno nya ke a go adima kare ke a go neela 10 years because go adima kana gore a kgone go duela tshwanetse gore a ne le security of tenure a itse gore o tla ba go hebaleka e se ka ra jesa bana o mo neela e re ngwaga o tlo bo mogolo o kira gore a jewa ga o nna yana e be ba ira fodder processing machines ra go nna gore di kgone go rekwa ka madi a themathema lona e bele pa di dibe kanta go na le metsi e gopa metsi le nosetsa and you produce fodder a fodder le teng le kgona go ira silage a le teng mash a o bela la botsa noni right go nega mo MCC wa leka go ntsha mašwi a wa sokola tlodi mo tsintsa a le a malwetse eng but we are going to make life better alambutu go ngwa le itse gore go na le pudi tsa mašwi tse tele tsa tsone di kana ka tlhogo ya ga big fishing ya ke di bua yana ba lephata la ga re molao ba ko Australia ba reka eo kana dipudi tsone tseo tsa mašwi ya go tla di palame fela matšhini le dikgomo tse dingwe mogone wa madi ona ke a mo romela gape molao wa go senka kgomo tsa mašwi o New Zealand ka ntle ko America wa go dipega fela matšhini di a goroga re batla re baakanye mo e leng gore even in the northwest we'll have a thriving dairy sector motselagago so malatsi a tshwanang le yana a botlhokwa a le bone ke batla go iteletsana ngwago o tlang because
Mogo tangi ba tarukili he an update. Orinde harle ko Moana Farm 2024 April early 6 Nerariana umbieko konzija le ba supi. So le mpola gore ke ha kae etle ke khwarinye itse gore I must come and report and be accountable as your leader. In 2 million. I go to see I give you look at our Bola or Unziana deja. Meet a long give a pay for it. Highly more field day. The Hanahupa, the Hanahui Papa, the Hanahui Teleta, we Tingela for a Ugari. If I don't get a Magalana Puso Bolang la Lia de la Sida Yaka Hupta Havazona Hotel La Honseja and have a put a Tingela Palimukawana. Let me say what we don't know to our cavalry. Let's say your institutions very quite about. We are now expect Tanelo the Pagans, the Bolson will take. Malia gave up quite this cohort about we do. And Masida and Sadi Boma or Davator, who I am. Tanagara Chemajem. Dissimulate. Naka give one of the output. Do alone, isn't worried. My doing no Verga, how no hero Halona. Once my domo. It's more. Only 10 years is not a result. As I gave it, no legal guy, the light done the liquor has no over time. If I come out to over two. But I want to know when open Mahaboni. Why no come pay? Would tell a habon, you should have it down. Their bank balances. Don't know to a Look, you are talking about 500 million. I have a Komama, Pama, William Mango. But to never have you welcome Hoko, say, I can't worry. You go down and take a rubber, there was a moment. I get quiet. 500 million, how much Hokolosa? So has a Hokolo come pass on it. So get a libby. Again. As a Hokolo, so get a libby. As well get a little, so get a force. Whatever Antenna Pay, Patalana, Anamans. God. Mokobolos. Eleta Mokobolos of television. Where let's say, they were not square. I took the heart of the Hokolo go and with my time no other day. By telling my dad thing, I do 500 million, I will give 2 billion. Don't la dwell. My girl go name. My Diana la dwelling. This guy will talk about dweller. I like a talk about dweller. You want to call you holodies. Let's about holodies. Mokobolos out of Wallowa, Hamer. I read all that to Lavala. Out very irrelate Tabi, Ola Rame. Matavore, it's a mellow go. How tell us a word? Matata, you are AI. I did go. Two solutions. And le remtim kurba with the rat. Or matata la head. I was the answer that I want to gas. More AI. Even said he transit to now with the go out or had to do with time. I want to go to like it has a camera. You were coming around and I check out our thing. After I said, I Kumara Ibula. Me has to resist to have the time on I think.
e be ngata ka ngwana ya mo gora gore ha di ka tsala di tshwenya gone hana e be go tsana rent mphulu o ka nna kopa ba sole ba mothusa e nang stoutu ha tou hana e khalemela e sa utlwe e khalemela go ba ka go sengwe ya ka dira ko phududu ya e ba di diga ka lerumo ga di itwa ha tsebeng a ke gona kgosi itwa ha tsebeng ga te o tla switse gore thipa di dule ha ka le dilete ba o ithala batho bana botlhe le ba mokusu ba ei ba subja ba tletse mo teng ga tlou mo go seng kwa sebete ga te sebetse monate mo maswe so ba tla le thusa ka kgang ya ditlou ke batla gore ya ka re mo ngwana yana Mokara kubi, ya singing. Maramain, get Maramain. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will, for the next 25 years, transform Greater Gaborone to a mobile, compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Sibone Road, BTV Circle, and Kudumatse Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control, CTC, as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now moving on, the founder and director of Trauma Counseling Center, Mr. Mokgweetsi, encouraged men and boys to attend trauma counseling